Haleluya. Amen. Abishoboye tuzamura Imana amaboko. Turanezerewe cyane uyu munsi mugoroba. Turashima Imana kubwo bw'amahirwe iduhaye kwa munzu yayo. Ariko nanone turashimira itorero kuba mwaraduhaye ubutumire mukadutekereza kugira tuze kubana namwe n'umugisha udasanzwe. Turashimira Bishop, turashimira Mama Bishop, turashimira Pastor Kado na administration yose ya Eglise. Imana ibamugisha cyane. Murakoze cyane. Reka turimbane mu minota mikeya turabye Imana hamwe. Imana iduha n'umugisha. Hari ijambo rimwe nifuza kukubwira, Mana yanjye nkuru usumba byose. Nyemerera rimwe gusa, nyemerera rimwe, ongera unyumve. Ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe, ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe. Umviriza amagambo, umviriza amagambo y'uyu mutima wanje, maze ukora ikintu gishya muri njye. Ndaje, 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 nongeye kuza mu bwiza bwawe. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Umva, amajoro menshi nasinzira, umutima wanjye udatuza. Nyemerera migure umuhigo wanjye, ndirimba indirimbo naguhimbiye. Mfite impamvu rwose yo kuririmba, sanganira mu bwiza, nongeye ndaje, 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 nongeye kuza, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Ndaje, ndaje, nongeye kuza mu bwiza bwawe, nongeye kuza
rwawe gakwira bugacya sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibavaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti dasa inyuze umutima wanjye menye neza kwisi ndacitanga kirengeje ubuntu niba ziwagiye saturi wawe iteka yose menye neza kwisi ndacitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wagiriye saturi wawe iteka yose waserutse gukeneye unyuzuza ibitwenge ibyari nimba bihinduka indirimbo sha kubw'ibyiza ni wawe sinzakwitesha uri inshuti nyacu idahindagurika menye neza kwisi ndacitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wagiriye saturi wawe iteka ryose. Haleluya. Ya mbere ko ndirimba indirimbo ya nyuma reka nsaba worship team begere hano imbere turirimbane. Haleluya. Amen. Haleluya. Harabanezere mu nzu y'Imana. Harabanezere mu nzu y'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Warankunze ntacyo nanze ubuntu bwawe amashyi yacu urukundo nkunda ni neza itemba njye sinashobora kuyirondora wampinduye umuragwa umugabane w'abaramyi mwisanzure ry'umutima wanjye haradudubizi ndirimbo zishima ubwo buntu bwawe burandenze reka ngushime unyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakiriye ubwo buntu burandenze reka ngushime unyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakiriye. Ndashaka ko tubiririmba neza. Pastor Kadonagora imenye. Umva. Ubwo buntu burandenze reka ngushime unyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakiriye. Hari umuntu wifuza ko ijwi rye ryumvikana uyu mwanya? Yes. Hallelujah.
ubwo buntu bwawe, ubwo buntu burandenze, reka gushime unyakire. ijwi ryanjye ryumvikana